سلام بیننده های عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 21 اکتبر است و در برنامه این موضوع را داریم. به دلیل موقع مناسب جغرافی شهر کولاب را مرکزی راه نو بین المللی انتخاب کردند. روی کوتاه‌ترین و مرکزی و پایتختمان و شمال کشورمان. بر پایه موافقت دوشنبه و مسکو مهاجران تاجیک امکان خواهند داشت که در وطن پتنت گرفته بعد به روسیه سفر کنند. و در دوشنبه رادیوی نو به پخش برنامه‌هایش شروع کرد که از حیات دانشجویان خبر می‌دهد. اساساً محتوای برنامه‌های ما حیات دانشگاه ملی تاجیکستان، پیشروی‌ها، رشد، تعلیم، تربیت. عبدالستار پیرمحمدزاده روزنامه‌نگار بازداشت شده در نامه بر رسانه‌ها و فرزندانش گفته است در نتیجه شکنجه سخت جسمانی و روانی مجبور شد گناه‌هایی را که نکرده است به گردن بگیرد. مرا آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم، نوشته است او در این نامه. نسخه آن روز 19 اکتبر دسترسی رادیوی آزادی شد. پارچه‌های از این نامه در سامانه ما هم نشر شده است. حالا همکارم میرزانبی خالقزاد که این موضوع را پیگیری کرده است با ما در استودیو قرار دارند. میرزانبی، پیش از همه بگوید که چی خیلی معین شده است که این نامه عبدالستار پیرمحمدزاده است؟ سلام زرنگیز، سلام بینندگان گرامی. این مکتوب دستنویس است، یعنی چاپی نیست و آن با دستنویس های دیگری پیرمحمدزاده مقایسه کرده شد و خلاصه این بود که نامه را او نوشته است. ثانیاً شخص نزدیک به تفتیشات که به پیرمحمدزاده دسترسی داشته آن را به ما رسانید، نیز این را تصدیق می‌کند و البته یک تحقیق خطشناسی در کار است که این را ثابت کند. ولی سبک نامه نیز گواهی می‌دهد که مؤلف آن روزنامه‌نگار پیرمحمدزاده است. خب چی او را وادار کرده است که چنین نامه نویسد و خواستار رسانه‌ای شدن آن گردد؟ ببینید، مقصد پیرمحمدزاده طور خودش می نویسد این است اگر خبر داده می شود و گویا به جرمش اقرار کرده است آدمان باور نکنند، چون که اقرار او زیر شکنجه و فشار سختی چه جسمانی و چه روانی به دست مفتشان رسیده است و میگه اگر لطکوب کردن به بدنش برق گذاشتن، تهدید به همسر و نزدیکانش کردن و این حال 10 روز دوام کرد و نهایتاً وی راضی شد متن تهیه کرده این مفتشان را در ویدیو قرائت کند. در ضمن چنین ویدیو هم حالا پخش نشده است. خب طوری معلوم پیرمحمدزاده در همکاری با سازمان‌های ممنوع، یعنی بندی مشهوری 307 ضمیمه 3 قسم 2 گمان بر می شود. پس اقرار از چی عبارت است؟ عبدالستار خبرنگار زندانی در نامش می نویسد بعد این همه فشار در زیر دوربین کامera متن نوشته کارمندان ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی را درباره آنکه گویا با رهبری مخالفان محمدین کبیری در رابطه بودم و در تاجیکستان انقلاب آماده می کرده باشیم زیر فشار جسمانی خواندم. وی گفته است مقامات وزارت کارهای داخلی او را به ناراضی از سیاست پیشگرفته حکومت، احساسات هنگام برنامه‌ها، جانبداری از عقیده سازمان‌های ممنوع، دوستی با دلیر امام علی و عبدالله غربتی، چند شرح و لایک و نسخه شعر همین است انقلاب سیاستشناس عبدالله رهنما که زیر آن لایک گذاشته است ایبدار می‌کنند که او اینها را قبول ندارد. در همین شعر عبدالله رهنما برای نمونه بیتی است: نهضت ما بود یک نهضت سازندگی، مذهبی ما بود پرهیز از پرکندگی. مفتشان همین کلمه نهضت را در همین شعر به حزب ممنوع نهضت اسلامی ربط دادند، ولی تشخیص رسمی اتفاق نویسندگان این را رد کرده است. اما اتهام ضد پیرمحمدزاده همچنان باقی است. کلاً و همه پرونده را خودش بافته و ساخته می‌نامد. حالا محاکمه پرونده پیرمحمدزاده و خبرنگاری دیگر ذوق‌بک سید امینی پس درهای بسته جریان دارد. انتظاری ها چی است میرزانبی؟ تجربه پرونده های 3 روزنامه‌نگار: دلیر امام علی که به 10 سال زندان محکوم شد، عبدالله غربتی به 7.5 سال و محمد سلطان به 7 سال محبس بسیاری ها را ناامید کرده است که محاکمه پوشیده پیرمحمدزاده و سید امینی با حکم سفید کننده به پایان رساند. این است. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد بود با آخرین تحولات در پرونده های روزنامه‌نگاران بازداشت شده تاجیک. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
нахустин қатори боркаши тоҷикистон ба самти туркия ба роҳ баромад ва он тавассути узбекистон, туркманистон ва эрон ба ин кишвар хоҳад расид. тарҳи озмоишӣ ин роҳи байналмилалӣ ахиран дар тоҷикистон дар ҳузури намояндагон аз чанд кишвар муаррифӣ шуд. шаҳри Кулоб маркази ҳамлу нақл тариқи роҳи оҳан интихоб шудааст. дар бораи ин роҳи байналмилалӣ Маҳмудҷон Раҳматзода аз Кулоб гузориш медиҳад. инҷо маркази ҳамлу нақли шаҳри Кулоб тариқи роҳи оҳан аст. масоҳаташ 7 гектарро ташкил медиҳад. мақомот ин масирро барои боркашонӣ ва баромадан то Аврупо интихоб кардаанд. қарор аст то ин масир бор аз хитои тариқи роҳи Кулмахоруғ, қалъаи Хум ба Кулоб расад. аз инҷо тоҷирон метавонанд бо роҳи оҳан маҳсулоти худро то Аврупо содирот кунанд. вазири нақлиёти Тоҷикистон ин масирро ба намояндагони Хитой, Узбекистон, Туркманистон, Эрон ва Туркия муаррифӣ дорад. дар конференсияи байналмилалӣ дар Туркманистон ҷое ки вузарои кишварҳое ки имкони ба баҳрҳо баромадан надоромада буданд ҷамъ шуда будем як моҳ пеш. унҷо аз нуқтаи назариявӣ оғоз бахшидем ва хушбахтона имрӯз дар Кулоб дар Тоҷикистони азиз ба таври амалӣ барои бурдану овардани борҳо аз Чин ба дигар кишварҳо ва баръакс ба Чин як оғоз кори амалиро оғоз намудем. мақомот мегӯянд ки интихоб шудани Кулоб барои ҳамлу нақл наздик будани роҳҳо аст. шаҳри Кулоб дар ҷануби Тоҷикистон ҷойгир аст. роҳи байналмилалӣ аз тариқи ин шаҳр мегузарад. аз пойтахти Тоҷикистон дар 300 километрӣ қарор дорад. таърихнигорон ҳам мегӯянд дар гузашта роҳи Абрешим тариқи ин шаҳр мегузашт. ба гуфтаи мақомот дар қарни нав танҳо номи роҳ иваз шуд. имрӯз ҳам роҳи Абрешим аст ва роҳи кӯтоҳтарин ба маркази ба пойтахтамон ба шимоли кишварамон ва ба Узбекистону Қирғизистону кишварҳои Осиёи миёна ва кишварҳои ҳамсуд ва ба хоки Узбекистону Туркманистон ба Ирону Туркия аст. мақомот ҳам мегӯянд ки ин аввалин озмоиши ҳамлу нақли мултимодалии бор тавассути долони Чин, Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Эрон ва Туркия аст. инчунин соҳибкорон метавонанд ба расмиятдарории борхатҳои худро тариқи электронӣ анҷом диҳанд. қайд кардан ба маврид аст ки ин ҳуҷҷати глобалии транзитӣ ки GTRD ном дорад, ин яке аз ҳамин гуна ҳуҷҷатҳои рақамӣ мебошад ки бидуни коғаз минбаъд метавонад ки барои ҳам интиқолдиҳандагон, ҳам хадамоти гумрук, ҳам дигар хадамоти алоқаманд сабукиҳо биёрад. интихоб шудани Кулоб ҳамчун роҳи транзитӣ бештари сокинонро хушҳол кардааст. аммо бархе соҳибназарон мегӯянд то ин тарҳ дар амал иҷро нашавад барои хушҳол будан барвақт аст. мақомот ҳам чанде пеш аз набуди роҳҳои бурунрафт шикоят карда буданд. гуфта буданд ки бештари тоҷирон наметавонанд аз ин минтақа борҳои худро ба хориҷ бароранд. акнун ҳама ба ин тарҳ умед бастааст ки ҳарчи зудтар ба роҳ монда шавад. шаҳри Кулоб роҳи оҳан фурудгоҳи байналмилалӣ дорад ва ба қаламрави Афғонистон наздик аст. роҳи байналмилалӣ ба самти Хитой аз ин шаҳр убур мекунад. чанд сол аст ки роҳҳои байналмилалии ин минтақа аз сӯи роҳсозони чинӣ бозсозӣ мешаванд. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, роҳи оҳани Кулоб. мақомот тасмим доранд ки ба муҳоҷирони тоҷик пеш аз сафар ба Русия дар Тоҷикистон патент ё иҷозатномаи кор дода шавад. вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон аз тасмими таъсиси хадамоте дар Душанбе хабар додааст ки муҳоҷиронро барои сафар ба Русия омода мекунад. муҳоҷирони тоҷик ҳамеша аз мушкилот дар гирифтани патент ё иҷозатномаи кор дар Русия шикоят мекунанд. аммо санаде ки ахиран байни намояндагони Тоҷикистону Русия имзо шуд, то куҷо кор ва будубоши муҳоҷиронро осон хоҳад кард. гузориши ҳамкорони мо Амир Исоев ва Искандари Фирӯз дар ин бора аст. ёддошти тафоҳум байни Тоҷикистон ва Русия дар бораи таъсиси намояндагии корхонаи воҳиди давлатии федералии хадамоти шиноснома ва раводиди Русия дар Душанбе имзо шудааст. ба гуфтаи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон Шаҳноза Нодирӣ, тибқи ин тафоҳум ҳамакнун муҳоҷирони тоҷик имкон пайдо мекунанд дар худи Тоҷикистон патент ё иҷозаи кор дар Русияро гиранд. Обязательно дактилоскопии, то есть отпечатков пальцев наших.
қаблан шаҳрвандони мо вақти вуруд ба Русия ва гузаштани ташхиси изи ангушт огаҳӣ меёфтанд, ки аз ҳаққи сафар ба ин кишвар маҳрум шуданд. Онҳо вазифадор мешуданд, ки харҷи ташхису имтиҳонҳо ва ҳаққи дарёфти патент ва маблағи билети бозгаштро пардохт кунанд, ки ба ҳисоби миёна 14 000 рубли русӣ мешуд. бо фаъол шудани ин марказ шаҳрвандони тоҷик, ки қасди кор дар Русияро доранд, аз эҳтимоли манъи вурудашон ба қаламрави Русия дар Тоҷикистон огаҳӣ меёбанд. шарофиддин хоҷаев, муқими ноҳияи балҷувон, мегӯяд имкони дарёфти патент дар Тоҷикистон хуб аст, аммо мушкил ба нархи он вобаста аст. охи ҷа сум нест, ай чӣ мекунӣ? охи дар миҷа мегӯӣ бикунӣ, иҷа дар чӣ мекунӣ? Сум набоша. Дар иҷа. Аввал бояд рафта кор кунем. Конечно, мебарад, мисол кор мекунӣ. Ки нест ҳам шароити бикунӣ. иброҳим Сатторов аз ноҳияи Фархор бар ин назар аст, ки дарёфти иҷозаи кор дар Душанбе мушкили гирифтани он дар Русияро бартараф месозад. Иҷа бигирем бо беҳтар мешавад. Масалан Тоҷикистони худмон, Тоҷикистони худмон мегирем. Дига мерем унҷа моро ҳеҷ ғам натан. Мегирем. Бинош дар куҷо мешавад? аммо соҳибназарон аз фаъол шудани чунин марказ дар Тоҷикистон чандон хушбин нестанд. аз рӯи иттилоие ки ман дорам, ин танҳо имзои танҳо як ҳуҷҷат аст. ҳоло барои ифтитоҳ ва ба кор шурӯъ карда ин хеле вақти зиёд лозим аст. тибқи омори расмӣ дар Русия зиёда аз 600 000 муҳоҷири тоҷик кор мекунад, аммо бино ба оморҳои ғайрирасмӣ ҳудуди 2 миллион муҳоҷири тоҷик дар Русия ҳастанд ва мушкили пардохти маблағи патентро доранд. برنامه را ادامه می‌دهیم. دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان صاحب رادیوی خود شدند. بخش نخستین برنامه‌های این رادیو تازه شروع شده گفتارهای آن را خود دانشجویان آماده می‌کنند. محتوای این رادیو از چه عبارت خواهد بود؟ همکارم سریناز روح‌الله از روز اول کار روزنامه‌نگاران نوقلم درباره فعالیت این رادیو و نقشه‌های آینده کارمندانش گزارش آماده کرد. سلام شنوندگان ارجمند و گرامی. رادیوی صدای دانشگاه ملی برنامه‌های خود را برای امروز 13 سپتامبر آغاز می‌کند. студияи радиои ҷадид бо номи садои донишгоҳи миллӣ рӯи мавҷи 95 FM ба пахши гуфторҳои аввалини худ оғоз кард. барои ин радио донишҷӯёни риштаи рӯзноманигорӣ барнома таҳия мекунанд. муҳтавои барномаҳои ин радио таълимӣ ва бештар марбут ба фаъолияти донишгоҳу донишҷӯён аст. мо метавонем ки пайваста дар ин ҷо омада овози худро сайқал диҳем, дониши худро сайқал диҳем ва ин метавонад ки барои мо барои муаррифии худи мо ҷавонон як минбаре бошад, як қадами нахустине бошад ки то мо метавонем ки дар оянда баъд аз хатми муассиса, баъд аз хатми донишгоҳ дар телевизион ва радиои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рафта кору фаъолият намоем. студияи таълимии радиои факултети журналистика ҳанӯз чанд сол қабл ба фаъолият оғоз карда буд, аммо барномаҳои радиои шогирдони факултет бо усули классикӣ танҳо дар чанд бинои донишгоҳ шунида мешуд. ҳоло тавоноии мавҷи радиои садои донишгоҳи миллӣ то 3000 метр буда ба ҷуз шаҳраки донишҷӯён дигар атрофи донишгоҳи миллиро фаро мегирад. масъулини донишгоҳ фаъол шудани радиои садои донишгоҳи миллиро ҷузъе аз фазои иттилоотӣ дар кишвар медонанд. агар ин барномаҳо сифатан хуб гарданд, муҳтавои бою рангин дошта бошанд, метавонад ки албатта аудиторияи худро ҷалб созад. аммо ҳанӯз мо дар оғоз қарор дорем. садои донишгоҳи миллӣ рӯзона то 1 соат барномаҳои таълимии донишҷӯёни риштаи журналистикаро пахш мекунад. инҷо дар баробари устодони донишгоҳ рӯзноманигорони оянда бо собиқадорони радио низ ҳамкорӣ мекунанд. чун донишгоҳи миллӣ масалан як муассисаи бузурги таълимии олии таълимӣ аст ва ба ҳамин хотир асосан муҳтавои барномаҳои мо ҳаёти донишгоҳи миллии Тоҷикистон, пешравиҳо, рушд, таълим, тарбия ва ҳаёти худи ҷавонон, донишҷӯён, рӯзгори онҳо фаро мегирад. масъулини факултети рӯзноманигории донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ин боваранд, ки фаъол шудани радиои донишгоҳ метавонад барои омода кардани журналистони ҳирфаӣ мусоидат кунад. برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. خبر و گزارش با عکس و نوارهای بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. خدا نگهدار.